Amahoro y'Imana kuri bo banatwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi nguha ikaze hano kuri AMTV show na Gasabo News 24 n'umwanya makuru ni nkuru ngiye kwerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu mpera za Mutarama ubutaka bungana kilometero kare 75 no kuvuga ko burutwa na Kigali inshuro hafi 10 bwavugishije isi yose. Ni umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, Goma, urimo umupaka uri mu mipaka igendwa cyane muri Afrika. Uyu mujyi ufite ikibuga cy'indege ariko kimaze igihe kidakora bitewe nuko cyangijwe n'intambara rihuje FARDC igisirikare cya Kongo n'abarwanyi ba M23. Kwiza amajyingo ngaya utereye amaso kuri kibuga haragaragara indege z'intambara ziri mu bwoko bwa Sukhoi kajugujwe n'ibifaru ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse bivuga ko muri mujyi wa Goma hari ikibazo cy'umutekano muke dore ko hari imbunda nyinshi zagiye zinyanyagizwa mu baturage. Umuturage umwe abarirwa kuba atunze imbunda ebyiri. Iyi ni nkuru kwibanda muri gahunda yacu y'amakuru. Nguhaye ikaze ndi mujye kubana, nitwa Etienne Besabes. Nguhaye ikaze. Kuva mu mpera za Mutarama ubutaka bungana kilometero kare 75 n'ibice 72 no kuvuga ko burutwa na Kigali inshuro hafi 10. Ubutaka bwavugishije isi yose. Ni umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, ni Goma, urimo umupaka uri mu mipaka igendwa cyane muri Afrika. Intambara y'iminsi ibiri yarangiye tariki 27 Mutarama ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Goma uwambuye ingabo za leta ya Kongo arizo FARDC nabo barafatanyije barimo ingabo za SADC, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuru. Muri iyi mirwano ikigo cy'indege cya Goma nticyari kikiri nyabagendwa, umuvu w'amaraso wari hose mu nkengero zacyo. Abasirikare benshi ba FARDC barahaguye n'ingabo za SADC. Iyo ugeze ku kibuga usanganirwa n'ibikoresho bya gisirikare bya FARDC byatwitswe muri iyo ntambara, kuva ku mbunda, indege, imyenda gisirikare n'ibindi. Iki kibuga cyabaye amatongo. Ibyongera kuri ibyo, inkengero zaho indege zagwaga habaye ibihuru byuzuyemo grenade n'ibindi biturika. Si ibyo gusa, hari n'amakuru avuga ko harimo n'umurambo w'umusirikare bivuga ko ari SADC, nubwo izo ngabo zavuze ko atari uwazo. Ubwo M23 yarwanaga na FARDC, izi ngabo za Kongo zarahindukiye zitangira kurasa mu Rwanda. Ibisasu byazo nubwo byakumiwe n'ubwirinzi bwa RDF byahitanye abarenga 16 mu gihe abandi barenga 60 bakomeretse. Ibifaro bya FARDC yakoreshaga irasa mu Rwanda n'ubu biracyari ku kibuga cy'indege cya Goma. Ese amaherezo y'ikibuga cy'indege cya Goma azaba yahe? Kuva M23 yafata Goma yokejwe igitutu isabwa kugira ngo ifunguke ikibuga, gusa yo ivuga ko bisaba ko cyongera gutunganywa bundi bushya kuko ibintu byose byari mu kibuga cy'indege byangijwe n'intambara. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yagize ati: twagiranye inama na SADC, ndakeka ko wari ukurikiye iby'ibiganiro bya mbere by'uko twajyanye ibiganiro na SADC tuganira uburyo kibazava mu mujyi wa Goma bakoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Tukavuze ko tutazakorana na SADC mu gusenya ikibuga cy'indege. Rero nibyo turi gukoraho kugira ngo ikibuga cy'indege gisanwe. Nkuko bibona hari akazi kenshi ko gukora, tugomba gutangirira ku busa. Nta kintu dufite muri iki kibuga cy'indege twavuga ko tuzatangiriraho. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23, yavuze ko nta tariki ntarengwa yashyizweho igihe imirimo igomba kuba yarangiye, gusa yemeza ko ari itsinda ribishinzwe riri gukora ibishoboka byose kugira ngo aka kazi kabe katangira. Yagize ati: dutegereje ko impuguke zitubwira hari itsinda riri kubikoraho. Usibye indege za gisirikare hari n'izindi ndege za gisivile zapfire ku kibuga cy'indege cya Goma, zirimo inini zatwaraga imizigo ndetse n'ibindi. Harabarurwa imbunda ebyiri ku muturage mu mujyi wa Goma. Goma ni umujyi utuwe n'abaturage barenga miliyoni 2, ariko kubera imirwano n'imvururu zimaze igihe muri uyu mujyi benshi batunze imbunda. Byahumiye ku miraro bw'ingabo za FARDC zahungaga zigata intwaro aho zibonye hose. Abaturage bagenda batoragura izo ntwaro bakazibika. M23 isobanura ko nibura buri muturage abarirwa ko atunze imbunda ebyiri. Ikiri gukorwa ni imikwa bigamije kuvana izo mbunda mu baturage kugira ngo umutekano udahungabana. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23, yakomeje agira ati: hari gahunda dufite iri gushyirwa mu bikorwa muri iki gihe ijyanye no kwambura intwaro abasivile. Nkuko mubizi, Tshisekedi yasize imbunda nyinshi muri uyu mujyi wa Goma, nibura imbunda ebyiri kuri buri muturage wo muri uyu mujyi. Rero hari imbunda nyinshi hirya no hino, tubutare uburyo twazikura mu baturage. Usibye ibi ngibi, banki ziracyari ikibazo muri uyu mujyi wa Goma. Kimwe mu bibazo by'ingutu abanyekongo bafite n'amabanki. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma,
leta Kinshasa yesi ifunga amabanki, nta banki nimwe ikora. Bamwe mu baturage bagana itangazamakuru bavuze ko nk'abakozi iyo bahembwe amafaranga ashyirwa kuri konti zabo bakayabikuza bakoresheje telefone kuko uburyo bw'ikoranabuhanga bwo bukora. Abatabishoboye baba bashobora kwambuka bakajya kubikuza muri banki zikorera ku butaka bw'u Rwanda. Nyuma y'amezi ane umujyi wa Goma uri mu maboko ya M23. Ubuzima butandukanye no hambere, ni umujyi utuje utarangwamo umwanda, uri mu rujya n'uruza mu bice byose. Ibyo bituma abakora ubucuruzi akazi bagakomeza nta nkomyi, ku buryo uyu munsi umuntu agera muri quartier Barriere n'ahandi agasanga ibintu n'intamakemwa. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23, yagize ati Tshisekedi yafunze banki zose ntizikora, afatira amafaranga yose y'abaturage bo muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo. Ayo mafaranga ni y'abaturage, ntabwo ari ya M23 cyangwa se AFC. Ako Tshisekedi yakoze ibyaha byibasira ikiremwa muntu afatira ayo mafaranga. Gusa turi kubikora kugira ngo banki zigaruke. Twatangije Kadeko kugira ngo abaturage babashe kubona amafaranga, ubukungu bugende neza. Lawrence Kanyuka asobanura ko nta banki n'imwe yigeze isahurwa kuva M23 yagera muri uyu mujyi, ngo amafaranga y'abaturage acunzwe neza nta nkomyi. Mu bindi bigaragara ku kigo cy'indege cya Goma n'ibirindiro by'ingabo za SADC, hari imodoka zipakira ibikoresho zitonze umurongo utegereje guhabwa uruhushya kugira ngo zihaguruke. Amakuru avuga ko nibura zitaha gatatu mu cyumweru zijyana ibikoresho muri Tanzania. Mu byo ingabo za SADC zitemerewe kuvana muri Kongo harimo ibikoresho by'ingabo za FRDC ndetse n'amabuye y'agaciro. Uyu ni umusozi wacu w'inkuru, reka ngushimire cyane wo bana natwe muri gahunda z'amakuru zacu za buri munsi. Amakuru nk'aya nakagarukana kuri AMTV Show na Gasabo News 24. Shalom.